بسم الله الرحمن الرحيم. اللاب ده بقى جيل 7. تمام اهو، ده اللي انا عاجبني، ده البروسيسور اللي التجديد. ده كارت الشاشه بتاعه كام؟ كارت الشاشه انت. ايوه كام؟ ما هو التاني ده انتل برضه، بس ده 1 جيجا. يعتبر ده زيه. ده زيه تمام، بس ده جيل 7 صح؟ ايوه كده. ده بقى جيل 7 وده اللي عاجبني، وده البروسيسور بتاعه اقل بس حلو. اي 5 برضه ده ولا لا؟ ده سيلرون. سيلرون. ايوه. وراماته 4 والهارد 128 اس اس دي. مش اس اس دي؟ اسرع من اس اس دي. اصغر منه. اسرع بس الشاشه كل قطع غيرها موجوده وحاجتها ان شاء الله. تمام. بص بقى يا سيدي على الكيبورد فيها عربي تمام، استيكرزات طبعا، والماوس اللي هي ما فيهاش زراير تمام، لاتيتيود تمام. هجيب لك بقى البيانات بتاعته اهو زي ما انت شايف، اسمه لاتيتيود 3، لا ده 3180 سيستم فويس، وبعدين ده كده، وبعدين هنبدا نفتح بقى البيانات بتاعته تمام. هوريك من تحت الموديل وانتاج السنه، هبدا اجيبهم لك، معلش صعبين شويه، هما انتاج 2015 او 2016 بس هو جيل 7. اسمه لاتيتيود 3180. لاتيتيود 3180 اهو تمام. نبدا بقى نشوف بقى دي مكان السماعات، دي سماعه ودي سماعه، في سماعتين طبعا، وراجع على المسامير، شوف المسامير كلها حالتها سليمه تمام. في مسمار واحد هنا ولا ايه؟ البطاريه داخليه طبعا مش بره تمام. في فتحه سماعه واحده، وادي 2 يو اس بي هنا، 2 يو اس بي وفتحه اتش دي ام اي، ودي فتحه ميموري صغيره، ميموري الميني مش الكبيره المايكرو تمام. ودي فتحه الاتش دي ام اي و2 يو اس بي. الثاني فيه يو اس بيات اكتر وامكانيات اعلى تمام. وده زرار الباور بتاعه، وطبعا في واي فاي وفي كل حاجه تمام. كارت الشاشه بتاعه اعلى. خلينا اجيب لك تفاصيل اكتر عنه. لحظه عشان نشوف ان هو 14. الشاشه 10 10 الشاشه 10 تمام. الشاشه بتاعته 10 وكل قطع غيره موجوده. في كاميرا فوق في الشاشه. طبعا الشاشه ما اتفتحتش ولا الحاجه بتاعتها اتلمست ولا متغيره، الشاشه الاصليه. وادي الزراير بتاعته والكيبورد كلها سهله وجميله. طبعا شحنه سريع ما بيطولش في الشحن. الحاجه الثانيه امكانياته ممتازه، والهارد بتاعه 128 ام 2 تمام. دي بيانات ده الاقل، ده ب 2004 وراماته 4 وكارت الشاشه 1 جيجا انتل. البروسيسور سيريرون جيل 7 ولا 8؟ جيل 7.